tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaje n'ukutaruhari. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu batuzarutsinda TV, tubahaye mwiri abandi mwaramutse bitewe na muhereke mugani itandukanye y'isi. Twongeye kubegeza amakuru yacu uyu munsi ku minsi 27 z'ukwezi kwa Cenda mwaka 2025 ni amasaha y'ijoro ni wamwanya mwiza kubagaza amakuru avugwa hirya no mu karere. Cyo twagusaba no kwa subscribe utarayikura ku bintu kuzoro cyukora mu gutu tugendera umunsi ku wundi. Dushimira mwe mwese mubana natwe 5 kuri 5 muraba agaciro kenshi, tutabashimiye twagaba kubera ko mukomeje kugaragaza urukundo rwinshi mu kudushikira, tuyebana mu commentaire mukomeza gukunda ibiganiro byacu, none turasaba kumeza kubikunda kuko twabemere ko tubagezaho amakuru nyayo, amakuru y'ukuri. Ingingo zigenza amakuru tuza kurambura mu kanya turakwitera muri Uvira, tubavuga ko umutekano wifashe ko cyeso zifashe. Inyuma yaho hakomeje kugaragara isubiranamo rya leta ya Kinshasa FARDC na Wazalendo basubiranamo, hanyuma tuze kwitira muri Nzibira hagabwa ibitero bya drone bikozwe n'ihuro rya leta ya Kinshasa, n'ubundi tuze gusoreza amakuru umusozi miremire burenge tubabwira ko umutekano wifashe ko cyeso zihagaze. Hano makuru twabateguriye uyu munsi muze kubana natwe turabararikira muri aya makuru. Isubiranamo rya leta ya Kinshasa FARDC ndetse n'abazalendo basanzwe bafatikanya kugwanya ihuro rya Alliance Frere Congo FC/M23 ryatangiye ku munsi w'ejo ku itariki 26 z'ukwezi kwa Cenda mwaka 2025 bapfa ngo ku kontrole n'imisozi iri hejuru ya Uvira, iri hejuru y'umujyi wa Uvira, banga kavati nibo bahakontrola abandi bane bahakontrola, ndetse bikaza kurangira bagwanye cyane, akumvikana imbunda ziremereye za machine gun za 12 n'izindi mbunda ziremereye zirasuka muri ya misozi iri hejuru ya Uvira, akitari kure cyane n'umujyi wa Uvira, nkavuga ngo bahashira ibirindiro byabo, abandi bane bahashira ibirindiro byabo, bikaza kurangira abasevira ari babirenganiyemo, ari babipfiriyemo, kuko amakuru avuga yuko ari umusevira wahise bigwamo n'abandi barakomereka. Ku ruhande rwa Wazalendo bakavuga yuko abo museveri bapfuye yuko yishwe na FARDC, yuko amasasu ya FARDC ari yamufashe, ariko aranti wabimenya kubera ko bose baba barasana, tiwamenya ngo isasu ryavuye gishuye umuseveri, ariko Wazalendo bo barahamya neza ko amasasu yafashe abaseveri ari FARDC yarashe. Ibyo byose ni nko gutsinda ko intambara amaze kunanirwa ko barasiganira aho gutura Kongo yuzuye, Kongo ari nini, bamwe no bashira ibirindiro, bamwe no bahashira ibirindiro, aho ugenda ngo baje kugwanya M23 ikomeje kugenda yigarura ibice byinshi, ariko barananiwe bakomeje gusubiranamo bonyine bwabo. Ariko twebwe nibyo twishimira kuko iyo basubiranamo niko kwimara imbaraga, AFC/M23 igakomeza imbere, igakomeza kwigarura ibindi bice bitandukanye. Kuko umugaba mukuru wungirije wa AFC/M23 General de Brigade Mahisha Byamungu yabigarutse avuga yuko bafite kuzafata imijyi bifashishwa n'ingabo za leta ya Kinshasa mu kubagaho ibitero ari mu mujyi wa Kisangani na Uvira, avuga yuko bafite kwigarura muri no minsi vuba. Ariko ibyo byose leta ya Kinshasa yo ntibabona, akomeje kugwana intambara za hafi na hafi, bagwana abazalendo bapfa aho batura, bamwe bakavuga ati ahanga nibo bahatura hose, nibo bahatura, ariko icyo twabibutsa nuko hose na hose aho bagwanya na abazalendo bavuga yuko bamwe bakwiriye kuhafata abandi bakahafata, bamwe bakashira ibindiro by'abandi bane babihashira, nuko twababwira yuko iminsi itari mikeya AFC bose izabahakura, ari bazalendo ntibazahatura, ari leta ntizahatura, kuko uyu mugaba mukuru yabigarutse Byamungu avuga yuko bafite kuzafata Uvira na Kisangani kuko ariyo mijyi ikomeye yifashishwa n'ingabo za leta Kinshasa mu kubagaho ibitero. Rero avuga yuko biri mu mugambi yuko bazayifata bakayigarurira. Naho muri Uvira kugeza kuri ubu ngubu abaturage n'ubundi nta mutekano bafite kubera ko hakiri isubiranamo rya leta ya Kinshasa FARDC n'abazalendo, kuko barasubiranamo abaturage akaba ari babirenganiramo. Abaturage ba Uvira nta mutekano bafite, n'amaka yakomeje gusabisha AFC/M23 kuzabatabara ikabakura mu mutekano muke wa leta ya Kinshasa n'abazalendo. Rero n'amakuru ari muri Uvira nuko leta ya Kinshasa FARDC akomeje gusubiranamo n'abazalendo bapfa, bamwe nibo baturuka mu misozi hejuru ya Uvira ngo nibo bashira ibindiro by'abandi bane babihashira, iyi misozi iri hejuru ya Uvira, iri hejuru y'umujyi. Aya ni amakuru avuga muri Uvira. Reka amakuru tuyasimbukire ku bitero byagabwe uyu munsi na drone. Ibitero by'indege zitagira abapilote z'ihura rya leta ya Kinshasa n'abambari babo byagabwe ku birindiro bya AFC/M23 mu gace ka Nzibira mu gitondo cy'uyu munsi mu gihe cya saa 9 z'igitondo ku itariki 27 z'ukwezi kwa Cenda mwaka 2025. Babigaba n'ubundi mu mugambi kugira ngo bice General de Brigade Byamungu wungirije Sultan Makenga uri mu gace ka Nzibira. Izi ndege zikaba zagutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, nyuma yaho ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikomeje kwifashishwa n'ihuro rya leta ya Kinshasa mu kugaba ibitero ku birindiro bya AFC/M23. Ni mu gihe no musozi miremire murenge mu mayinga ngahashize zifashishwe cyane ko mu gace ka Rugezi no mu bindi bice za Mikenke bakomeza kurasa mu baturage, n'ubundi leta ya Kinshasa nibyo ikomeje kwifashisha kino kibuga cy'abarundi mu gutera ibisasu mu baturage b'abakongomani bo mu gihugu cya Kongo abari mu bice AFC/M23 ikontorora. Ibyo byose no gutsindwa kw'intambara, kuko izi drone ibitero bya drone ntago bizabirasa ngo bihafate, kuko ntangabo zo kubutaka bakaba zikaya zigwana,
ahubwo ibitero bya drone biri gukoreshwa no kugira ngo bahamure abaturage, bice abaturage, ariko ntabwo bikaba bigwana nabyo ngo bizigarure ibice AFC/M23 yafashe ngo babyigarure kubera ko ubundi ingabo zifata ibice ni ingabo zo ku butaka, nta ngabo zo ku butaka zikaba zigwana. Bakomeje gutera ibisasu mu baturage, bica abaturage kandi bakoresha ikigo cy'indege cya Bujumbura. Niyo mpamvu jenza mbona ko mu busesenguzi bwanje iyi ntambara ishobora kuzakora ku gihugu cy'u Burundi, kubera ko igihugu cy'u Burundi cyarahagurutse basukuma ingabo nyinshi mu gihugu cya Kongo, haba umusozi miremire Murenge no mu bindi bice bitandukanye, barageza zitsindwa n'intambara. None bakomeje kwifashisha n'ikibuga cyabo cy'indege batera ibisasu mu baturage b'abakongomani, bakora itsembatsemba ihonyurabwoko. Ibi byose nije nibyo mbona, nkabona yuko bitinde bitebuka igihugu cy'u Burundi. Ibi bikora ibi byaha bakora by'intambara, gukomeza kwivanga mu ntambara zitari izabo, bifashisha ibibuga by'indege byabo bakabituma ho za drone ngo zirasa abaturage b'abakongomani. Ibi byose mu by'ukuri ntabwo bizaza kuborohera mu minsi iri imbere, kuko ibi ni ibyaha by'intambara bari gukora. Naho umusozi miremire y'Umurenge uyu munsi hiriwe neza, nta kibazo, nta sasu, haratekanye. Dukomeje gushimira Imana y'Umurenge ikomeje gutanga agahenge umusozi miremire y'Umurenge. Nyuma yaho mu minsi yashize hari hasigaye hagabwa ibitero by'urudaca bagaba ku Banyamurenge n'uburyo bashatse kubarimbura bakoresha n'izo za drone bari kurasisha muri Nzibira, zaraharashe kenshi zishaka kwica Abanyamurenge, zishaka kurimbura Abanyamurenge, ariko Imana y'Umurenge ikomeza kubana natwe. Niwe dukomeje kwishimira, ikomeje gutanga agahenge umusozi miremire y'Umurenge. Kuri uyu munsi hiriwe neza, nta kibazo mu nkengero zaho. Abungeri bakomeje kugera kure mu by'ukuri, kubera ko amaduba akomeje gucunga umutekano, acungira abaturage umutekano. Mwabonye ko ku munsi w'ejo inka zise za Mihanga zikika epfo ku biraro bya Munyinya, ku biraro bya General Makanika bibiri epfo za Mihanga. Urumva ni ahantu kure cyane, twe tuhazi, ni iwacu mu Marango, ni kure. Ni ukuvuga ngo inka kuzirika kure, kubera ko amadubu atokwemera ko inka zicwa n'inzara hari ubwatsi, hari ahantu hari ubwatsi, kubera ko bitangiye abaturage bakitangira n'ibyabo, kuko niyo misiyo y'umusirikare ni ukurinda umuturage ukarinda n'ibyiwe. Iyo umusirikare atakiharinda umuturage ngo arinde n'ibyiwe, ntaba akiri umusirikare. Nka kuriya kwa leta ya Kinshasa FARDC usanga yayiba imari z'umuturage, ugasanga kirasahura, aho yokarinze umuturage ngo irinde n'ibyiwe na bya byiwe afite umuturage afite, ugasanga leta ya Kinshasa niri kubisahura niri kubyiba. Ibyo byose niyo mpamvu twe twahagutse kugira ngo dushake impinduramatwara nk'Abanyamurenge na M23 n'Abanyamasisi bose, kugira ngo dusenyere ku mugozi umwe, dushakisha impinduramatwara, nk'uko leta ya Kinshasa yaradutoteje, iratwica ndetse itunyaga n'ibyacu n'ubundi. Ibyo byose niyo mpamvu dushakisha kubigwanyiriza kure, kuko nko mu Minembwe urebye kuri ubu ngubu inka ko zirika kure, abungeri bamerewe neza, baranezerewe, kubera ko AFC/M23 MLDP bakomeje kubarindira umutekano. Ku munsi w'ejo inka zitse neza za Mihanga zigenda mu bwatsi zirisha ntaco bikanga, kubera ko bazi yuko abana babo bari imbere y'inka bazirindiye umutekano. Ibyo byose dukomeje gushimira amadubu y'Umurenge ku bwitanga akomeje kugaragaza arinda abaturage ndetse n'ibyabo. Rero kuri uyu munsi wa none hiriwe neza, abaturage bakomeje kuragira inka bika kure, abahinga barahinga, ndetse n'indondo hakiri Abarundi ho nta mutekano uragaruka, ariko iraza Ruramba aho twavuganye nuko hameze neza, hatekanye, nta kibazo. Amadubu akomeje gukora akazi kayo kuko yabyiyemeje. Ni Pacifique Kamunige wikomeza amakuru avugwa agenda mu karere. Mukomeze muhane natwe, amakuru tutogenda tubagazaho umunsi ku wundi.